vanhu ve le ku ya laveni va lava ku ya hoxa laha xipacini ma swi vona wa vona loko munhu a kha va rindzele xikhadani ku xi vuya ta xi hoxa a xipacini xi ka xi nga voyi ku sukusela hi n'hweti ya sunguti lembe leri ku fika sweswi a ku se va na vanhu lava nga kuma timhaka ta a ku se va na timhaka leti ti hetelelaka ti va vanhu va kuma timhaka ta tilangsese ta vona hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana mhaka mingisero wa mina lava ku kumbexana hi languta yona mhaka liya ya nkulukumba Mcebisi Jonas timhaka ta internet a ti rivali se ongeti simolanyana skeleton swa ka swa n'wi landzelela n'we mi ri yini mhaka yeleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona na lava va nga le ku susumeteni ku kulukumba Tony Leon ku va yehe a thoriwaka tanihi maambasada kambe hina hi lava ku tiva ku hambana ka envoy na ambasada ku va ku ri yini hi ndlela yaleyo ta va hi kha hi twa na n'wangulo wa n'wina laha ka hafukupile awara ya 12 nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM ka nomboro yale ya ntolovelo 0860 002 nakona ku Afrika wa vulavula ntarteka riqingho rero hi ta twa ku mi khomeni kusuka sweswi ndakaleswi hambi ku ri mhaka ya CCM loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle murhi loyi wona va n'wi kume na swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeke na tinhundzu to yiva hi hina na va ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni mi swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma swi tisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swa botsite loko na ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM kombandela loko mo tshuka mbone tatana orders ngoveni ma byela ku hi pfa hi va lava hi nga va kumi ni kume xiviko tolweni xa ku suka ka muaki ka Gawula ku Gawula Mahlati Ndindani hlomela va mati mhaka ya ku pipe i tlha yi vula ku pipe ya ka Khathu yi pfariwile yi pfariwe ka Khakhala santivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi ve yi pfariwe ka Khakhala se vana va ha kumi mati ka tindhawu va na n'hweti hinkwayo va nga ri na mati ka Gawula se loko va fonela tatana orders ngoveni loko ho tshika hi ve na laki hi va kuma va ta ku ndhawu ya ka n'wina va twana nga ri ve le nhlengeletanihi ivi loko se hi ku hi va jumini va rejecta call mara va vuyi kumbexana loko ku ri ka ha ri vona va vulavulela ku masipala wa Mopani a va hi byeli ku mani a vulavulela ku masipala wa Mopani ivi hi ya ka yena hi fika hi ku hayi ku na xiphiqo hale kumbe ya ka meyara hi voxe ke a hi tivi hi ku vaaki va nge tshami n'hweti hinkwayo va ri ha mati un'wana a kha mi byela ku heyi ku busy ngopfu hi ti-conference ene ku nga ku ri swin'wana swa leswi endlaku ku vanhu vo tala va nga ri ku tirheriweni vaaki ku ya hi laha va nga tirhisiwaka xiswona timhaka letiya ta cadre deployment a ti tirhi va ka hina ti to ti nge le ku hi onheleni hi ku mi kuma hofisi hinkwayo yi ri branchini ma swi vona ku ka va ku branch ya tshama na loyi a mi hleketa ku i matsalani a hofisini i le branchini hi yo mhaka sesi loyi a vo tirha ka HR ka yin'wana ya timasipala a nga tshamaka ka mina ku hi tola munhu kahle hina hi swi teka ku hala ta n'wi kombeta ndhawu loko a fika i tivana na vanhu hinkwavo laha ka masipala a swona a ni vuli ku tatana ngoveni va busy hi swona no vula ku a ni va kumi se ni na masiku ni kha ni ma lavi ni kha ni nga va kumi ku va ta kota ku hi byela ku xiphiqo xi khumbaka vanhu va ka Gawula Mahlati Ndindani Hlomela i yini lexi ndlaku va nga kumi mati a swi vona alright a hi kumeni mingisero wo sungula loyi hi twa ku hi angulaka yini un'wana ni rhumele xithombe a ku a xikolweni xin'wana ku ta ku ri na nhlengeletano ya ANC hi 12 va ri vito leri ve ri ni ta mi kambela rona kanjhani ku vona nhlengeletano yi va ku hi rirhana a xikolweni namuntlha swi swa n'wina mani a hi amukeleni n'wingiseri loyi nhlekani hayi khalanga minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hayi pfukile khalanga na la ku ta na swin'wana swi ni vavisaku siku na nanhlekani khale kha swi ni vavise malembe ndzhaku
leswi swi humelelaka atikweni ra hina ka tin'wana ka ti-village leti hi tshamaka ka tona. Loko mfumo wa hina wu kha wu hi korhokela ku na leswi swin'wana va swi endlaka no ka swi ka swi nga ni khomi kahle a ni swi sukusela ku hi leswiwani swi swa kona. Ku va ku ri na swintirhwatirhwani laha fane vanhu va kuma mintirho ko fana na ti-village. Xikombiso loko kha ku akiwa ti-RDP va ta mukontraktara a fika ku hi leyi RDP la ku akiwa vanhu lava nga ta aka ti-buildara ni ta va nyika hi RDP yin'we ni ta nyika buildara yin'we 500 rand, and then loko ni languta mi kuma ku 500 rand yitsongo ka ntirho luwa va fanele ku va wu endla. Loko yi ri ntsongo hi ndlela leyiwani mavona loko se mi ta kwalano se mi le ku ndleni xihoxo xikulu buti wa mina yitsongo ka mali muni yitsongo ku ya hi mani a ni ngo loyi a nga swi laveki swi vula ku loko sweswi wa mina no fika ni ku na ta mi nyika mali leyi a swi antswi n'we mi ku a mi lavi mi hindza ku tlula ku n'wina mi ta ku yitsongo ka ya mani. Khalanga ni kombela mi ni yingisela ni heta i ntiyiso leswi mi swi ku vulavulaka a ni mi kaneti mi ta ni twa hi minkarhi wo tala vanhu lava va hi va rhangelaka hi yo va vhota xo sungula hi yo va vhota ni loko hi va vhotini loko hi ku a hi vhoti a va si tshama va vula ku loko mi nga lavi ku vhota tshikani a va vuli ku loko mi nga lavi ku vhota tshikani va ta hi xavelela ze hi ya vhota ko fana na mina a ni vhoti mhaka a ni ku hana wu nga ta ni xavelela ni swi endla mara hi leswiwani vona loko va ta ka hina va lava hi nga va vhotela ve loko mi nga swi lavi tshikani hi tshika ku ri ku hi va voterini mali yi ri yitsongo mi kombisa yini mi nge ni byeli ku ku cela goji ra toilet leri endlaku 5 meter mi ku mi ta nyika 200 rand ka goji ri endlaku 5 rand ri endlaku 5 meter yi va yi ri ntsongo mali yaleka yi nyika 200 rand ka 5 meter hayi ku ya hi mani yi va yi ri ntsongo i nge vuli ku 5 meter yi cela goji ni kwa 200 rand hileswaku rito leri mi nge le ku ri tirhiseni va ri vitana rito ra ku ya hi ku i le kwihi ma swi twa i relative term loko mi ze mi ku ri ntsongo mi pimanisa na swin'wana xi nge vi xilo xi vi xintsongo xi ri xoxe xi tiyimerile ma swi twisisa xi va xi ri xintsongo hi ku ku na xin'wana xikulu kumbe xi va xi ri xikulu hi ku ku na xin'wana xintsongo se loko mi ze mi tirhisa rito ra ku yitsongo hi yo mhaka ni mi ni twa ni mi vutisa ku yitsongo ka yihi ma swi vona ene ku na mintolovelo liya ya ku vanhu loko va kha va mani aka ti-RDP a ni swi tivi na ku laveka yini ku fanele ku akiwa ni hana kontraka na hana nchumu kambe leswi mina ni lava ku ta vula swona i ku loko mina o tshika ni ve na ntirho mingiselo wa mina ni va na ntirho ni ku sweswiwani ni lava ku aka kumbe ni lava ku khuleleriwa kusuka laha ku fika laya ni ta ku nyika 50 rand a ne i ntirho wa mina ni ku lava ku thola se swi le ka wena ku u ta swi lava ku tirhela 50 rand yaleyo kumbe a wu nge swi lavi na. Okay. So na loko swi fika kwala ka ku akiwa yindlu ku ndliwa yini ku na ti-specifications va nyikiwa vanhu lava ti-specifications ku yindlu ya wena yi nga durhi ku hindza mali yo nge se na vona va kha va lava ku khata ti-cost hi ndlela leyi va ku okay swi vula ku laha hi ta fanele hi kuma munhu loyi a nga ta hi akela yindlu leyi hi 500 rand se swi vula ku loko mi ku mi lava ta aka hi 500 rand va vula ku i ta va endle yini va ku hawu hi ta va hi khome trofolo na water pass mara ni ta tlhela ni thola na vanhu lava nga ta va pfuva daka ni ta tlhela ni thola na vanhu lava nga ta va rhwala switina va swi tisa laha hi nga ta va khi khome trofolo na water pass. Okay, hi ku komisa Khalanga a ni na ku lehisa mara i ku swilo leswi ni nga swi vona swi nga humelela atikweni ra ka hina ni huma ka Madobi ku loko a ku eka toilet laha mata ku mukontraktara i fike laha ni valona na ward committee i fike laha mukontraktara a fika a ku i lava ku vanhu va hola mali ya so ene loko ni langutini mali ya leyi yitsongo I'm sorry leswi mi nga swi vulavula hayi ku vulavula nchumu ni mi twe kahle mara loko ni swi languta vanhu va hina vanhu ka hina a va tirhi ene loko a ku yitsongo mi nga swi lavi tshikani ivi va thoriwa swi ve le ku tirheni van'wana ene a no tshemba ku vanhu lava va yi hola mali liya nga yi vula swi nga endleka a fike hi mhaka ku hi yela ku thola vanhu va yena fa ku n'wina vanhu va ka Madobi ni ta mi holela mali ya so se mi hehla ku yini mi hehla ku ni hehla lava a va ta loko a ku nga ri va ka Madobi lava va tata na vona va nga ta hola 200
vele ku tirheni sweswi va lava nga ta na vona ni sure ku vanhu lavaka va lwa ntikisi loko ho swi lavisisa a va nge yi holi mali liya na loko ri ku va yi hola vanhu n'wina varhangeri tshikani ku tlanga hi vana va vanhu mali liya yitsongo loyi vekele ku hi holeni ku aka toilet la ka Madobi tshikani ku tlanga hi vana va vanhu no mkombela yo mvhothela mi tlhela mi hi byela ku loko hi nga la ku tirha hi tshika kasi ku tirha tivanga tipolitiki na swi tana van'wana tipolitiki ku swi huma ku njhani ni vula ku a ni van'wana tipolitiki va nghena njhani kwalano na u kota ku twisisa ku n'wina tithendera ti kuma hi van'wana tipolitiki a va ni kaneti loko ku ri ku a ni vuli swona hi thendera leyi yi nga tshama yi va kona ku ri hava n'wana tipolitiki mi vula ku mina ni nga hazi laha ti lunghisela ku lata kuma tenda ni nge yi kumi loko ri ku mi nga ri ka tipolitiki khala nga rivalani mina khalanga hlayisekani khalanga kumbe xani yo mhaka vanhu va hoxana hi switulu na yinini va kha va lava ku kumbe hi swona leswi swi vulaka hi van'wana tipolitiki tithendera ti kumiwa hi n'wina vhe yane loko ku ri ku swi tani swi vula ku swo va ti tshikela swa mfanelo ndzingano xidimokirasi xindzhuti hi tlhela hi va na vutihlamuleri #60 matimba ya xiyanimoya munghana lonene FM makombandlela sweswo mi yingiseriwa munghana lonene FM makombandlela matanongonoko wa Afrika wa vulavula no tsakela ku loko mi kha mi vulavula mi kutani le ku mi kandziyiseni twani hayi minjhani bothat sesi wa mina hi pfukile minjhani epfukile akhensa mina ni la ku vulavula hi ni vulavula ni ri la majenje ka Phalaborwa ku ze ku na vana vanhu van'wanyani va nga ta va tivitana ku i va ka African Hub vanhu lavawani va te va lava ku endla mall va endlile swilo hinkwaswo ku twananiwa na vaakatiko va ku va ta sungula mall hi 2024 hi vhiki leriya ra ku loko ka ha ku humiwa ka ti-Good Friday se mehe loko ni fowuna sweswi a ni la ku kombela n'wehe ku mi hi lavela voho va ta hi hlamula ku swi hake kwihi hi ku hi na torha hi vona ingaku ku ta va na mitirho ya ku hlaya ku vusweti byi nga hungutani se va ta kambe loko va mi byele mi ri kwini a hi ri hlengeletanini a tribal a yi vitane hi mani hlengeletana a yi vitane hi mukhanselara na voho va lava ka African Hub se hikokwalaho ka yini sweswiwani se swi fanele swi ta ka munghana i mhaka ya ku va mukhanselara loko hi va vutisa va ri maphephe va ri karhi na paperwork leyi nga ku endliweni ene se i khale loko hi karhi hi vutisa va ri ku na paperwork leyi nga ku endliweni a va hlamuli swa ku swi kota ku swi twisisa ku nga va ku dileya yini mi swi twini a hi amukeleni tatana Khosa laha vena va ri va suka ka African Hub mi tsutsumile Khosa endlekani aye bothat na vayingiseri va munghana lonene FM a khensa swinene buti wa mina mana khensa swinene ve ri mi tsutsumini mhani laha no khongela ku loko himpela swo tshika swi tshamisekile mhani lava va wu kuma ntirho lowu va wu lwelile mi ri yini n'we ni rhandza ku khensa bothat xirilo xa mhani i ntiyiso process leyi nga ka yona botpat a hi process ya mavhiki kumbe tin'hweti i process leyi fanele ku hi kota ku yi landzelelisa yi na milawu leyi yi fambisanaka na yona i ntiyiso loko no nyika process botpat na vayingiseri hi lembe ra 2022 hi endli xikombelo ka tribal ya ka Majeje hi kombela xiphemu xa misava xiphemu xa misava lexi hi nga xi kombela a ku ri size yo ringana 7 hectares i ntiyiso loko hi kombele xikombelo xexo tribal lexi yi nga ka xona tanihi tikomiti leti nga kona ka yona ti fanele ti tivisa vaakatiko ku tivisa vaakatiko i ku va byela leswaku ku ta va na nhlengeletano leyi va nga ta rhambiwa va ta ka yona laha hina hi fikaku hi vulavula hi timhaka ta proposal a ri ka xiteji xa proposal nkarhi walowo hi 2022 mara tribal yi fikile yi nga hi appruvela yi hi nyika ndhawu leyi yi ringanaka 7 hectares ku aka molo na filling station botpet
leswi nga fika swi va kona i ku ri tribal yo va na vun'winyi bya ndhawu tanihiloko hi ri mugangeni kwalaha ka majeje hi ta swi lemukisa leswaku ndhawu ya ka majeje a hi le dorobeni i ndhawu ya le matikoxikaya va le ndzeni ka purasi leri hi ri vitanaka Ben 26 LU hi na xikombelo lexi hi nga xi endla hi xi endli ka portion yaleyo so ku aka timolo amadorobeni na ku aka timolo amatikoxikaya a swi fani amadorobeni loko mi fika mi xava xitandi mi vheta mi kuma xi ri na title deed so misava liya yo va na title deed ya purasi mara hina hi nga lavi purasi hinkwaro a hi lava xiphemu lexi a xi tsanana nhlengeletano leyi va vulavulaka yona mani ni ta yi maka la ka leswi ni swi hlamusetaka Botpet a ku ri nhlengeletano leyi a yi rhandziwe hi va rural development va nghena kwihi hi vona valawuri va misava hinkwayo leyi loko hi yi cheka le ka deeds office yi hi byela leswaku yi owniwa hi state swi vula ku yi fanele ya ka province ya kona leyi vulavulaka yona ya hina ya Limpopo yi hi nyika mpfumelelo leswaku ya hlangana na vaakatiko loko hi endla swikombelo sweswo ka department swi vula ku fanele ku va na ku cheka ndhawu yaleyo ku ndhawu yaleyo a yi tirhisiwi swin'wana lexi nga ta xi vula leswaku hi xi pfumelela ku xi hindza i ku ri ndhawu leyi a ku ri groundini vaakatiko va pfumelini leswaku hi ta ya aka molo ka yona loko hi hindza ka xiphemu lexiya xa rural development Botpet ku na leswi hi xi vitanaku xikombelo xo cinca ndhawu kusuka ka vurimi ku ya ka business i xiphemu xin'wana lexi xona xi lawuliwaku hi masipala wa Phalaborwa process yaleyo Botpet i process yo leha swinene yi nga hi tekela tin'hweti to ringana maybe 14 to 18 months hi la ku endliwaku ti-studies to hambanahambana hi la ku endliwaku ti-geotech ti-EIA ti-traffic impact assessments na plan yo kombisa ku molo ya tshama njhani ka ndhawu liya process yaleyo Botpet ni vulavula ni nga tifiningi leswaku hi fikile makumu ka yona i ku hi submitile swilaveko hinkwaswo swa ka masipala va ka masipala va lawuliwa hi nawu luwa wa Spluma wu humi hi 2013 wa swa ku loko ku la ku planiwa tindhawu a ku landzeleriwa nawu walowo South Africa hinkwayo mara masipala wa Phalaborwa wu na leswi swi vitanaka ti-bylaws swinawanawani leswi kotaka ku ri swi hi pfuna ku va hi kota ku hi apply va hi pfumelela hi apply applications leswi ni vulaka Botpet yi kona ka masipala ya ku apply ti-business rights ku hi kota ku aka molo na filling station mhaka leyi ni vulavulaka yona ya application yi endleki hi n'hweti ya February 2024 yi ta fika na namuntlha ni ta mi byela leswaku why hi nge se huma ka approval ya yona Phalaborwa a yi na komiti yo pasisa ti-development yi joinani na Mopani district leswi swi vitanaku a joint municipal tribunal hi laha ku tshamaku komiti yo pasisa ti-development to tala leti hi ti vonaku Botpet ti va ti ri na komiti yo pasisa leyi nga thoriwa xinawu leyi council ya masipala ya Mopani yi nga appointa vanhu i tiloyara i ti-town planner i ti-engineer i ti-environmentalist hi vona va kota ku va khoma ndhawu yo fana yaleyo kambe hi ku nkarhi wa nsiya Khoza mina mhakankulu a ni lava ku twa ku mi tsutsumini na ni mi twini mi hlamuseri ti-process leti ti nga koho kambe mi tsutsumini kumbe namuntlha loko hi ri laha mi ri yini ka vaaki lava va vulaka ku n'we mi tsutsumini Botpet a hi tsutsumangi lexi hi nga yimaka xona sweswiwani hi rindzeli xiboho xo suka ka Mopani district xo hi kombisa leswaku approval ya ti-rights ta molo ti ta va ti approviwile ni vula ni ri tano ku vi na vanhu lava nga ta va ta objecta Botpet that's why ni process leyiwani yi nga teka nkarhi ni tsakela ku swi vula amoyeni ku va yingiseli va le Phalaborwa na vaakatiko va swi twa ku na objection leyi nga tisiwa hi wun'wani wa vamabindzu ni nge swi vuli la amoyeni already swi le kwele ka tribunal leyi ni vulavulaka hi yona hi wun'wana wa mabindzu loyi a nga objecti molo ni lava ku swi basisa a objecta filling station hi timhaka ta ku filling station yi le ka line ri ra patu lera ra R71 loko kha mi ya Phalaborwa dorobeni a vona ku ri competition ka site ra yena mara lexi nga endleka timhaka ta ku objection yi ta fika yi ahluriwa swilaveko hinkwaswo leswi hi nga kombeliwaka hi submita Botpet hi submitile leswi vaakatiko maybe swi nga va fikisaka ku va karhalisa sweswi i ku rindzela Botpet leswi ni a na hala ku vutisa swona ku tribunal leyiwani kasi turnaround time ya koho i nkarhi wo tanihi kwihi ma swi tiva ku ka minkarhi leyin'wani va teka nkarhi wo tanihi kwihi loko mi endla application yi nga ri na objection Botpet within a period of 90 days va vuya ka n'wina ku hundze ti-90 days tingani sweswi
kwindi to tala ngopfu botpet mara xiphiqo kulu i objection leyi nga va kona vanhu va Phalaborwa va fanele va swi tiva ku ri ku na n'wamabindzu un'wana a nga fika objecta development leyi vulavulaka hi yona. Oh, se loko a objectile ku fane ku ndleka yini? Ku na leswi swi vitanaku tribunal hearing. Kumbe ni khomele nyana kwalani cause ni khomele a ni ku yi komini mhaka ni khomele nyana kwalani ni teka nhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta kota ku vuya hi teka timinete timbirhi tinharhu hi hetisa mo ni khomela tani i 21 timinete ku bela ora ya 12 hi kume ni bongi n'wana timaleke a hi byela ku mahungu ya ora yin'we ta masiku yini mani cause nhleka Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM ti ri laha swi xiphemu lexa xa ku hi ta va hi anamisa miehleketo hi languta ku timhaka ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga ngopfungopfu lomu ka mi languta timhaka ta ku thoriwa kumbe ku thoriwa ka nkulukumba Mcebisi Jonas lava va thoriweke tani hi special envoy munhu wo hlawuleka laha hi nga ta bula na dokodela ta bula na dokodela va hi hlamusela kahle kahle va vona yini ka ku thoriwa ka nkulukumba Mcebisi Jonas tani hi special envoy ka USA andzhaku ka matimu lama ma ngele ku va landzeleleni a ku ri ha un'wana munhu loyi a ta va thoriwile ke ka xiyimo lexiya mina loko ni hleketa vanhu vo fana va Nhlanhlanene va kwe vakulukumba valawa kambe ta twa un'we kumbe angula mukuyini kambe yimani sungula no hetisa mhaka leyi na tatana Khosa va suka ka African Hub leyi nga pumbiwa tolo ku yi tsutsumini kambe ke mi va twile va kha va hlamusela ku ko va na swikhedzakhedza leswi swi nge le ku languteriweni swi landzeleriwaka hi ndlela yeleyo tribunal hi leyi yi ku sukusela hi February last year ku fika namuntlha a yi se tshama a yi se tisa xibohoke hi ku hi ntolovelo loko yi teka xiboho ku teka 9 wa masiku ku nga tin'hweti tinharhu se kusuka kwalani letin'wana tin'hweti ku voka ku ndleka yini okay ku na objection yi fika kwihi sweswi kumbexani hi nga kota ku tiva ku yi le ku tirhiweni ke objection leyi nga va ku yi kha yi hlwerisa xiboho lexi ke hi ndlela yoleyo a hi tlheleni ka tatana Khosa ni khensile swinene loko mi ni khomerile kumbexani ya tribunal mi nga ngheni hi ku ani yo lava mina na vayingiseri va hina ku hi kota ku twa ku ani no chava ku van'wanyanya ku hlwela loko n'we mo vulavula ngo hi swona se swi tshikeleni hina kambe n'wina mi tiva ku loko ku ri na objection yi fanele yi teka nkarhi wo tanihi kwihi Botpet loko ku ri na objection ku fanele ku va na ku hlamulana ka langa endla xikombelo na lo a objectaka so ku na ku jikijikisana na ku hlamulaniwa leswi van'wana va vulaka swona ku ri leswi ha swona n'wana a pfumela ku leswi hi swona mara hi ku komisa Botpet na ku vula leswaku ka n'hweti yaleyi hi nga ka yona hi vi na ku vulavurisana na masipala wa Phalaborwa va kombisa leswaku item ya hina already se yi le mopani ya leya objection va langutela ku ka n'hweti leyi taku ya May Botpet ta ya ka leswi swi vitanaku hearing ya hina loko ho va na laki hi ta vheta hi kombela i xikombelo xa hina tanihi ti-developers hi ta vheta hi kombela ku ri va vheta va yingiselana xikombelo hinkwaxo xa application ya hina leswaku hi nga ha tlheleli kambe endzhaku hi fika kwalani mara loko na ha ri kwalani Botpet ni la ku hlamuseta leswaku molo lowu hi vulavulaka hi wona Botpet already wu kona ka program ya hina ku ya hi ti-program ta ku aka molo akiwa between tin'hweti yo sungula Botpet hi nga fika na le ka n'hweti ya 18 hi kha hi languta na timpfula molo lowu wa Phalaborwa ni vulavula ni nga pfinyiki Botpet wu ta va u ya pfula hi lembe ra 2027 ku ya hi program leyi hina hi nga na yona hi languti ku aka hi languti ku kuma tishopo leti hi vulavulaka ku na process yin'wana ya leasing laha hi kumaku tishopo leti fanele ku ti ta nghena molo Botpet hi ku aka ku va muaku loko mi nghena ka wona mi va kha mi hindza mashopo ma va ma ri hava nchumu hi fanele hi make sure ku ri loko se hi ya pfula molo yes u nge vi 100% mara between 80 and 90% ya tishopo ti fanele ti va ti coverekile ka tona so ni la ku ta komisa Botpet ni hlamuseta leswaku molo Phalaborwa va ta wu vona va hi niki na vito ra molo lowu Botpet leswaku wu fanele wu vitaniwa nkulukumba Hudson Ntsanwisi mall ku ya hi ku loko va lava ku onara vona ka ndhawu liya va nga hi nyika misava ku na ti-benefit to tala ngopfu leti community yi nga ta tikhumba ni tsakela ngopfu loko va mhani le kaya va ha ri na timhaka ta mintirho ku na ti-benefit to tala
misava leyi a vo hi xavisela Botpet hi fana n'hweti na n'hweti hi va kha hi hakela ka yona mali leyi ta kota ku yi kota kha yi pfuna swin'wana kwala atikweni ra le ka Majeje na mihluvuko yin'wana leyi nga kona kwalaya so hi ku komisa Botpet a hi tsutsumangi hi kona hi vana va kwala kaya ku yo va ku loko se va yata maybe na vona se va kota ku va pfuxa van'wana lava nga tshama na tifayili ku ri hey vanhu lava hi fiki hi va byela ntiyiso se nkarhi wu fikile mara ni vula ntiyiso loko hi nga hlangananga na objection leyiwani and objection Botpet ko va competition a hi sarendangi hina ndhawu liya lava tokoto vo counter ti-traffic Botpet va vula leswaku filling station ya hina yi nga kota ku papa 300,000 wa tilithara hi n'hweti leyi nga ku competeni na hina sweswiwani ya tsandzeka ku fikelela kwalani hi timhaka ta matshamele ma yona na swin'wana na swin'wana dasani ku ni nge swi vuli ngopfu la moyeni mara ko va competition leyi nga kona mara hi ku hina tokoto mina ni vulavula ku Botpet ni dyondzele swo plan so a va ti-developer leti ta ho tsakisa hi ku ta ka Majeje ta vulavula ni na tokoto wa over 20 years kha ni endla planning so na swi tiva ku loko vaakatiko vo za va rila ku na swin'wana leswi maybe na hina tanihi ti-developer hi nga yiku so mukhanselara hi ta va fonela ku na loko se vona va foneliwa va nga ha vuli ku a va tivi nchumu va fanele na vona hi va nyika progress ku ya hi nkarhi lowu hi nga ka wona mara ku fika sweswiwani va swi tiva leswaku a yimelangi swo tala ni salele hi makumenharhu wa tisecond kambe ni le ku vutiseni ku lava nga mi nyika vito leri i va mani hi ku lo na nghena mfumo lowu ivi ku xin'wana na xin'wana lexi xi nga thiwa Hatsontsangwe xi cinciwa ni le ku ti vutiseni ku vaakatiko loko i ri laha meeting Botpet hina ku vaakatiko i development ya vona ko va ku yo fanele yi ta ka vona through loko hi va na mihlengeletano to hambanahambana hi va vutisini ku molo lowu mi lava ku thyiwa vito rihi a hi tangi na rona vito lerihi vona hi voxe vaakatiko va ka Majeje ri kwalaha tribal va ku va kombela ku yi vitaniwa Hatsontsangwe small i vaakatiko va kwalaha ka Majeje ni nge vuli ku phalavura se ni ta va kha ni katsa na muganga hinkwayo mara va le Majeje va tsaka ku va na muako ku va na molo lowu nga ta hetelela wu thyiwa Hatsontsangwe small swi nga hi swona sweswo Botpet no na cancer swinene no ni ketsile a hi tweneni hi ta ringeta ku yi lavisisa na hina ku tribunal ya ku yi ta heta lembe hinkwaro yi nga se ahlula objection yin'we hearing yi ya va kona ndzhaka lembe i tribunal ya muxaka munhu va tirha yini va na ntirho wo tala kumbe ku endleka yini kambe sweswo swa ha ri swa n'wina i swa hina hi ta va lava va tsatse va hi ta ze hi va kuma vanhu lava nga ka tribunal ni kensile papa hi khensile swinene Botpet na le ka vayingiseri inkomo i tatana Khosa kusuka ka African Hub kwala ka Munghana Lonene FM a hi buleni nyana hi mhaka leyi hi nga vulavula hi yona kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi ta kuma nkarhi ne hi ta kuma nkarhi hi tshama hi vulavula tanihi rixaka kumbe tanihi hi vayingiseri hina va ndyangu lowu wa Afrika wa vulavula hi ta kuma nkarhi hi tshama hi twisisa ku kahlekahle loyi a nga ri laveki vito ra Hatsontsangwe i mani i van'watipolitiki kumbe i vaaki hi ku loko ku ve Hatsontsangwe a ri laviwi hi van'watipolitiki hi mhaka yihi loko ku ri a ri laviwi hi vaaki hi mhaka yihi hi ku loko ku ri ra laviwa a hi fanele hi nga cincangi Hatsontsangwe sidem yi va ntsama a hi cincela yi loko ku ri ku ka ha ri na xibedhlele lexi nga CN Phathuli sweswi loko ku ri ku ka ha ri na ndhawu ve nge hi le Patrick Ramano Mphephu airport hina a hi cincela yini i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele tshama hansi hi ti vutisa ku kahlekahle i va mani lava va nga twananiku na vito leri i njhekanjhekisano wa siku rin'wana ne hi ta wu vekela nhlokomhaka hi bula hi wo vilo vaaki va le Majeje veri hayi hi akeleni se ni sungula ku hleketelela ma swi vona se ma ni hleketelerisa ku kumbexani swi nga swi kha swi hlwerisana hi ku mi ri thye vito rero se swi fanele swi basisiwa na vo va mupani va fanele va ta hi basisela ku tribunal ya vo yi tirhisaka yini i n'wamabindzu wa le kwihi loyi a nga ndlaku investment ka tribunal yo teka 12 months ku ololoxa timhaka sweswi koko ya va na hearing hi May ka swilo leswi hi nawu swi heta ku 3 months 90 days kona
ni vulavula ku sema ku mani va ku investeni i ya investa njhani va ze va ku yivela na mali yaleyo ku ya investa yona tribunal ya jikajika handle ka loko ku ya lava ku mita yi voni ya hala kun'wana hi nga mi phushela ku hlwela yini hayi mental Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 0860002543 lava hina hi kota ku anamisa miehleketo hi vulavula ku hi timhaka ta tipolitiki ta tiko leri hi pfunana ku mi vona tikati ya kwihi ngopfu loko ka ku langutiwa timhaka ta vuxaka bya tiko ra Afrika-Dzonga na tiko ra Amerika. I xo sungula lexi ni lavaka ku hi vulavula hi xona endzhaku ka loko nkulukumba Mcebisi Jonas a tivisiwile tanihi hi envoy hi ta va hi kha hi bula na dokodela Makhuvele hi swoleswo. Kasi yin'wana leyi ni nga tsakela ku vulavula hi yona i timhaka ta leti hi nga langutana na tona nguva ya Paseka minkarhi yo ku tala yi tala ku va nguva ya ku getsela ka meno ka van'wana endzhaku ka loko va ta va lahlekeriwe hi varhandziwa va vona hikokwalaho ka vuyada lebyi byi endlekaka lomu magondweni ya hina hi ta va ka hi bula na xandla xa holobye wa timhaka ta vutleketli a Afrika-Dzonga nkulukumba Hlengwa. Se loko ka hi bula na vona hi ta va vutisa sweswi swi fambelanaka na timhaka ti vonaka ku ti ri xiphiqo emagondweni ya hina. Se timhaka leti kumbexana ta tsakela ku va hi vulavula hi tona hi ndlela yeleyo ka nhlekani lowu. Nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860002543. Maphorisa ya swa le magondweni na vona va le ku tirheni kambe a ni chavi ku van'wani va vona a va tirhi nchumu. Un'wana ni yimisile tolo laya a Bellevue la a ni yimisa ivi ni na ti-license timbirhi leyin'wana yi hindzeriwe hi nkarhi leyin'wana yintshwa ni n'wi nyika leyo nghideriwa hi nkarhi ni lava ku vona ku ta swi vona no a nga swi vonanga yo teka tsala la kasi mani a nga ta na mihleketo ya ku va fanele va jikajika na ti-clipboard vana tshoka u tsala lo a tsala na vito ra hina ri tiva a tsala a hlaya ku ende ni famba kahle tatana mathebuli ni famba kahle hi license yo expire sa hlayisekanga a va le ku tirheni kumbe xana hi kuma mani Violet tatana Ncindani kuma mani Violet va ta hi byela ku vanhu va va tirha yini kambe sweswi hi amukeleni no mingiseni nhlekani Butes papa mina okay hi pfukeni nga vona bot mirini n'we ni kombela ku khoma leyi ala magondzweni nkarhi wa Paseka inkomo a na la ku ta kwala ka mi nga hi hlamusela yona ku lava va traffic department va hi feyila la patwini Butphethe a va le ku mativa mina ni la Gauteng nkarhi yo tala namuka during Paseka mi kuma timovha ti famba ka yellow lane Butphethe both sides kama un'wanyana mi kuma tin'wana se ti huma from Maskral ti nghena hala ka oncoming ku ya at toll gate swi humelela every time during Paseka. That's when mi kuma ku va na ti-collide mi twa ku timovha ti hlanganini they are failing us and na loko va swi vona sweswo loko va ku yimisa once you give them something then va ta ku byela ku vulavula loko u heta ku humesa something swi tshamisekile wo qhuveka masivona loko mo kuma vanhu vo hlaya lava va sukaka Gauteng Butphethe toll gate leya ya hina loko yo sungula yi huma iya ka leya le Hammanskraal ya Carousel ku tshama ku ri na traffic yin'wana yi chavisa swin'wana ku drive wa ka oncoming ku drive wa ka yellow lane the whole night most especially Wednesday Thursday a hi tshama hi vona ku twa kumbe hi kuma report yo va ri ku arrestiwe vanhu vo karhi ko va driver hi ndlela yo karhi reckless yi tele ngopfu. That's why you lead that to accident. These people, they are failing us to pay. The Shivashi Langisaka, Balangise Kuba Faneba Kuma something, the Kuba Kuimis. Ambina Munkano, the Mova, Wanyane, Lernitin by Salavan Nishinan. He could value Lantin Caso, Shuva, Lavan, and then come over, Vakandati Brick Valakum, Balaku Shopa Shopa, Kuma, cold drink. Shopa Valaku cold drink, but Shopa Watakota Kukumaku. Mova the yiringanerile kufamba hapa twini. So bafana bakande so ngo fa bakambeli mova. Ba loko ri na xihoxo ka vula a va xikumi ivi va ku nyika phepha leri yana roka ya komba zati.
hayi ya khetha Bootpret mara hina leswi swi vonaka la mapatwini Bootpret a ni tivi ku ri ni gcine ri ni kuma thikithi ene swihoxo na famba ni swi endla la kona no yimisiwa u tiva ku hayi hi ndzota vulavula wa yi tiva language ni mi twile bote danke Bootpret enkombo ta mina 0860002543 ikhumemberi timineta hi se bawara ya khumenharhu ntsundzuka xitori xin'wana nga tshama byela hi bote xa vaporisa ni magondzweni khale a va famba ku ri wun'we a ri yexe a va nga fambi va ri vambirhi se va ku mamovha kati ya ti-brick lights va ku ha tilayiti ivi luwa wa traffic officer ya kandziya ivi n'winyi wa movha ku tolayita hi ti se heyi ku jikajika sariwa ka va la ku vutisa lava ka xitichini ku va na muka hi katsi ayi katika va a hi amukeleni n'wa mikiseri loyi nhlekani Ahe, minjhani? papa mina hi pfukile minjhani kwenu Hayi, hlayisekile. a khensa Na ta khumba yana lela magondzweni ya matrafiki. ya Hayi matrafiki kahle vo loko va suka kaya hi masiku hinkwawo loko va ku va entirhweni. A va ha ku va entirhweni. Loko va suka kaya va ti byerini ku namuntlha ni ya vuya na mali muni. kumbexani loko mo swi lulamiseni mi ku van'wana mi nga kuma trafiki mi katsa na vanhu vo ka va nga ri na nandzu va sesi mihluti va ngo ti tirhela kahle se hayi kho mi nga katsiwi hinkwavo mi nge van'wana Ya ni ngo vutinyingi bya vona ku na loko vo yimisa movha before va vulavula swo tala loko driver yo humesa mali hi voko vo lelana yi famba ya mahlweni a ka ha chiki nchumu swo tala swi hi ferisaka sweswo mi kuma ku vanhu vo tala a va ha chayeli hi ndlela vanhu vo tala lava nga le patwini ti-taxi ti-driver hi vanhu vo pfumala tilayisense vunyingi bya vona a va na tilayisense va na tona ti-expirini mara va na hina vakhandziyi la ndleleni ene mi kuma ku mukhandziyi taxi leyi driver ku hi munhu wo pfumala layisense i risk i tiyisi ngopfu ene ni swi twile un'wana ku na layini leyi hala ka okay mani swi tshika okay i tiyisi ngopfu sweswo swa ku swi veka vutomi bya n'wehe ka hansi ka nxungeto swi veka vutomi bya vakhandziyi hansi ka nxungeto leswi nga hala Mamelodi hala mi kuma ti-taxi driver ta kona mi swi vona ku a nga fiti a nga fiti ku driver taxi va n'wi yimisa hayi tichomi ta vona la patwini va tivana na hi mavito manjheni ya kambe n'wina loko mi ku munhu a nga fiti mi va mi langute yini ku va karhi a inana mi kuma ku loko a nga fiti ni vula leswiya swo ma swi vona ku munhu loyi a nga tlelangi i bexilala ene wa ha dakwini hala tlhelo i le ku rheyile ka vanhu i tlhela vula ku ni lava yo susa babalasa kwalaha mahlo ka hina ni mi twile bo i pelela ka fiti i ntiyiso lo leswi hi hlanganaka na swona laha tithekisini ni mi twile botameni khetsini hi Newman Makamu ni ri kwala Pitori inkomo Makamu hayi a hi tweni non'wana 0860002543 a hi tumingisero mina me angula muku yini nhlekani Nhlekani mpfukeni Bootpret hi pfukeni n'wina minjhani mpfukeni xikhulu man na yitwa leya Jonas Bootpret ya na leyi va DA va vulaka yona va ku va recommenda candidate ya vona ku ya va special envoy le America mara hi ku ya hi mina Bootpret before ni nge se ya kula Jonas hi ti 7th November 2020 i tshama a vulavula ti-negative statement against Donald Trump a kombisa ku Donald Trump is a racist is a racist Donald Trump sweswiwa loko president Ramaphosa va tlhela va deploya yena ali as a special envoy no voni nga ku i ta vuya ku fana Abraham Rasool Bootpret mi vona ngeti ku nga va ku ri yini lexi nga va susumeta ku va langa yena ku ya le na matimu ya lava mi taku na wona mi vula ku a va mativi kumbe hi mhaka ya yini va mativa kahle ko va ku va mativa kahle ko ani la ku va ku ri na ti-core ku na ti-section ka tipolitiki fanele ka vovo a wela ka core ya vona xin'wana futhi fanele ka va tlhela va la ku vona ku i ta sungula ku fana Abraham Rasool na hi xin'wana i mavonelo ma mina
mara hi ku ya hi mina Botpet Donald Trump karhata ngopfu a nga rivalangi xilo lexiya a nga tshama swi vulavula hi 2020 November 87 hambi sweswi a ri ka COVID-19 a swi vulavula visually se wa swi tiva Donald Trump se va n'wi hlongoleni Mcebisi Jonas leyi mara xin'wana van'wani veri mi nga si ta na xin'wana minyisero wa mina van'wani veri mara Donald Trump na vala va nga na vona ka cabinet ya yena van'wani va vulavula timhaka tin'wana to tika ngopfu leto a ti ta fika kwalaho ka ku a mi nga ta hleketa ku va nga ha hlamulana kambe i van'wani va holobye ka cabinet ya yena se mi ri yini sweswo America super power Botpet yi ta vulavula xin'wana na xin'wana hi hina vanhu va la Africa whether ni vula ku lava tirhaka na voho a va vulavula swin'wana swo tika hi yena a va khovolela yena kambe va tirha na yena sweswi yeah in Botpet se swi nga va swona but loko ni cheka South Africa ni chekela South Africa Botpet hi le ka spotlight hi le ku holoveni ku tanihiloko ve na group ya vanhu va nga fika vulavula negative so wo fana na Mcebisi Jonas hi ku ya hi mina a nga clean swa ku va a deployiwa leyi hi ku ya hi mina hi the way leswi yi nga hi targetisa xiswona America ku va yi nga ha tirhisani na hina Botpet mara xa ku hetelela Botpet a nga qualified Mcebisi Jonas ene xin'wana futhi loko a ni nga tivi GNU swi yimela yini hi ku governance of national unity those people va consultani na lava va collegium va DA va consultiwini na ku Mcebisi Jonas wa famba na because swi ta ka media va ku vera DA yi recommenda Tony Leon kwa ku yena a va special envoy a America halawani majority party leyi nga yimele President Ramaphosa va appointa Mcebisi Jonas va consultana vanhu lava swi komba nga ku GNU a yi le ku tirheni Botpet mara xa ku hetelela hi ku ya hi mina president a va teki candidate yin'wana than Mcebisi Jonas i byele Donald Trump terrorist xikhulu xa mina yeah no iya ku vuyeni ya Botpet mi tsala hansi leswi swi vulaka iya ku vuyeni Jonas ta vuya ku fana na Abraham Rasool na South Africa hlayisekani xikhulu enkobo tavela khensa a hi ku timingisela mina ntlhanu tshuneta seba awura ya 12 ya 13 nongona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri hi loyi nhlaka ayebo papa upfukile hi ngovo hayi upfukile man akhensa hayi na xirilo man xa tiko ra hina ra South Africa man every day roya hansi va ka hina why ni vula so i timhaka ta transport ya mathekisi la Joni a ti na ti-permit ti-taxi ta la Thembisa mara ti le ku renkeni ti layicha vanhu ene xivangelo i timhaka ta ku ri amaphorisa va va yimisa mara ku na lexi endleka ene xin'wanyana xa kona timovha leti i ta vona hi lexi va nga ka a business ya ku va khomiwa lava fambisaka ma-taxi lawa ma nga ri na maphilisi va nga khomiwi so a hi tivi n'wina va Afrika va vulavula ku ri mi nga yi endlisa ku yini mhaka ku fana na le mi nga hi kumela mani ku ri why ti-taxi la local or Kempton Park ti nga na maphilisi ku famba yini kambe hina la hi nga ko namuntlha a hi nga ri kona kwalani hina hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ku sweswiwani i nguva ya Paseka ku ri nguva ya Paseka ku na ku langutela kukulu ka ku vona ka ku vanhu va va na vuhlayiseki na hinkwaswo sweswo hi yo mhaka hi vitana holobye laha hi ta va kha hi vulavula na holobye sweswi ku nga ri khale hi mhaka ya sweswo ti ta huma ti-taxi ti ya makaya ne mara ti na maphemiti ti ta famba ti layiche vanhu ti tlhela ti vuya nawu xana wa pfumela u layicha vanhu u nga ri na permit or PDP lexi xi permit ya ku driver a vanhu a swi pfumeleri mara swi le ku endlekeni hi corruption leyi nga koho la South Africa swi le ku tikeni misava ya hina South Africa yi file Botpet because hayi ku ri a va swi tivi a ndzi va va yimisa va cheka a timovha leti va kuma ku ri ti na maphemiti ku endleka yini
ni nga mi kombisa swin'wanyana wa vona kwala or Tambo lane timovha leti vitaniwaka ti-meter taxi or ti-uber kokwala a ti na maphemiti mara ti fambisa vanhu va international ku endleka yini ku famba yini ka South Africa hi ka New South Africa hi swilo swi le ku fambeni hi ndlela ya kona swi nga lunghisiwa njhani hi leswi nga swi tiviki ene leswi endlaka hi za hi teka swiboho hi ta nghena ka Afrika wa vulavula nametwa papa nametweni loko lova munhu wa le America vyezo Donald Trump a lwaka na hina laniwa ku ya chekiwa movha ku hi hume or Tambo a yi na permit ku ya humelela yini nametweni papa ni a swi ya onhela misava ya South Africa hinkwayo nametweni papa imani twa van'wana ku vona va angula va ku yini khensini tlhelo rero mi nga ta na rona n'wina mi ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi komeni n'wana mingiseri lo nhlaka hi pfukeni minjhani loko mo enyana rito okay tota Mkhalanga mina ku teka leya ya vatirhi va nawu lava leswi swi magondzweni botset a hi tamatisi kwaro ri nga ta bolisa bokisi ene a hi kwavo vanhu lava nga ta tshama va sasekini a hi tshikeni ku onhela vanhu lava hiswona va kona lava nga nghena entirhweni lowuya hi ku lava ku tirha ene va tele lava nga nghena entirhweni lowuya hi ku tiva ku sweswiwani jojo yi tele ngopfu mina ni chayela xibazana botset kwala xilungwini ku mi byela tisi botset xibazana xi fambaka hi xona a xi lo tshamiseka ku fika kwalaho ende ku vula tisi botset loko sweswi mo va na mali botset mi huma sweswiwani liya a ta va lavo xota xibazana mi fika mi xi teka botset xa ha ri na ti-00 lava tikhilomitara loko mo huma mi nghena endleleni botset ku huma ntsena ku haya mi xi tekaku kona loko mi nghena etarateni swi nga ta fika va mi nyika thikithi mi vekile bandi yi ri na hina hinkwaswo va ta fika mi byela ku yi xota yini so hi nga va tikiseli ngopfu swi va swi nga xi ova leswi va nga ta mi byela ku xota yini swi va swi nga xoti mara botset a hi nawu a ni loko xi huma lomu ni xi tekaku kona na vona lava a va fanele hi yo mhaka leyi xikombiso lexi mi nga le ku xi nyikeni mingisero wa mena ni kombela ku alela na n'wina swi kona sweswo no ala sweswo kambe a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ka Munghana Lonene FM xikombiso lexi va xi nyikaka mingiseri ku hava sweswo ku hava ku munhu a nga huma na movha yintshwa va ku nyika thikithi ra yini Edzanini Nkowankowa Giyani Lekapani uyikhoka eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula swi le ku tikeni ngopfu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi good na mumelerisa swa matrafiki na mina la nghena ka swona menzi a Cape Town an driver license ya mpfuwethu ya boti driver yo hikuva a ni famba hi movha ye loko ni ya ntirhweni se license ya ri kwala loko va ni yimisa na teka yona a ni humesa yona va nyika vona n'wi ta license ku munhu loyi a nga laha layisensini hi yehe loyi a na va na ngoti ni neta ni famba se that's why swi matrafiki swi rona Ahi Khalanga ni le ka muhumelerisi Khalanga mo hi khomanyana le magondzweni Khalanga a ni rhandzi ku ri loko munhu a vulavula ni ta ku Khalanga before u ta ya emahlweni ka xichavo like nongoloko lowu i xichavo u fika eku matrafiki ma ku feyila hi leri nge yini hi vo va driver ku timovha ta hina matrafiki va driver timovha ta hina Khalanga ende hi nge tshami tanihi tiko hi tshama kaya ku maphorisa this matrafiki this hina tanihi tiko hi ndla yini ku lunghisa swilo leswi swi nge le ku onhekeni hi ku i maphorisa kati maphorisa ma fane ma hanya ku la South Africa i nge drive ka yellow line sweswi i ku matrafiki ma ku feyila ku na trafiki o beya milawu ya le patwini i ta vona ku na phorisa ri nga ta ku hlupha inkomo Khalanga xikongomela hi ku duma i mhaka ya kahle ngopfu leyi mingiseri mi taku na yona kambe
un'wana a nga yi hundzuluxa hi tlhelo rin'wana a ku loko a va tirha ntirho wa vona ma traffic lama loko ti ta ti ri ka yellow line va tsala vanhu a va nga ha taya ka yellow line kumbexani hi vula sweswo hi mhaka ku hi va nga fambi ka yellow line a tivi a hi twile non'wana rexini botpet na muhumelerisi mina ni ta khoma le ya le magondzweni ni ta khumba ya le magondzweni tanihileswi yaku ka nkarhi wa phesa botpet vanhu lava nga thoriwa va le ku hlulekeni ngo va kha va hi sirhelela vo tala va vona loko ni ku vo tala va vona hi ku ni nga va ni kha ni tirhisa xikili xa mina xa ku loko ku ri ku mina ni siviwe ka 5 wa loko a ni se tshama ni nyikiwa thikithi hikuva ni humese swin'wanyana na swi ta ku na mina ni nga ni wrong ku va ni kha ni humesa mara ni la kombisa ku ri vanhu va le ku hlulekeni un'wana i za ni thiwa siku rin'wana ivi ni n'wi nyika sweswiya ni n'wi nyika swo cold drink ivi se a ni vutisa ku hayi ni tirha kwini ni n'wi byela hi ku na mi ni tirha swo swelana swa nawu swi va ku hayi loko i kuma khampani nga complain ndisa ku yi ni n'wi byele ku na yi fine na ku hawa hemba mi ni ku fayinini na se va toloverini vanhu lava hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula swi le ku tikeni ngopfu and swin'wanyana kambe khalanga nawu wa hina a ni tiku ta ku ri nawu wa hina wu borile ta ku ri na hina njhani mina khalanga sweswi ni tikuma ku ti-right ta ku ri ringani ya xava rafula axopeni rafula le mahaku heta ku ta hi vutisa ku ri rafula i yini ni kota ku ya ni ya xava xibalesa lexi na maphorisa va nga ri ku na xona hi fika njhani kwalano hi fika njhani ta xavisiwa xopeni ni nga yi kuna rafula n'wina sweswi kambe ni loko i xava i ri na i kuma langsese a swona mi kuma langsese ivi vona va swi kota ku va endla ka vugevenga va ta mi tekela va va ya endla vugevenga hi yona lava va nga le ku endlela ka vugevenga hi tirafula va tikuma kwihi se mi ringanyeta ku yini la ku lwisana na vugevenga na hinkwaswo leswi ku fanele ku nga ha xavisiwi tirayifula ti nga ha xavisiwi na tona tirafula ti kumana na tirafula a ti fambi hi vanhu va xiphorisa ni nga ni xiphorisa va ta ni ata thola maphorisa lava tlhariheli va swi tiva mipfumalo ya swibamu leswiwani hambi ma ripota sweswi mi ku ve ri kwihi ku le ku boheni ka yini va twa sound ya xibamu lexi va xi ta ku xibamu lexiwani a hi na xona a va nge ti va tata loko se swi hindleki mi nga ya n'wina mukhomixini xitanana vona vukhomixini xikulukumba mi ya lwa hi miri va twa ku yini ku va ku heyi AK47 loko va twa ku gubu va ku halisa hina swona lexi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana ni rhumela hungu la ni ku twela ku sungula i ku i le ku tsandzekeni ku kuma va mopane i ku ve le ku tsandzekeni ku kumbexani va nga va kha va kavanyeta hi conference hina hi kavanyeta hi conference hi le ku tirheni inkulukumba un'wana la i ni rhumele swithombe swa mapatu va nge le ku ve ri ku ndeni i ku i mili a day 1 day 2 na le ti tirhani swi lava tani swi lava tani kambe xivutiso i ku loko vanhu va laveka va nga kumeki ke hi ndlisa ku yini ngopfungopfu loko hi twananini hi endla njhani hi endla njhani sweswo ni fanele kha ni bula na dokodela na nkulukumba Hlengwa nkululeka Hlengwa twanane kahle va tlhe va ndana na xithombe voxe va ku heta va yi ri kona hi khalanga swo boha hi nge mi disi mahlahla kambe ku fika sweswi riqingho ra ha ri la paleni kambe hambi swi ri tani mani hi twa lava nga rhumela voice note leyiwani ku na van'wani va nga rhumela voice note i xirilo lexi muhumelerisi a tshamaka kha ri la hi xoho lexi hi voice note loko yi ta yi ndlise leswi hayi Botpet minjhani Botpet mina ni khandziya taxi masiku hinkwawo la Mamelodi driving leyi nga la Mamelodi wa yi vona ku a hi yona va ku byela straight hambi mi ri overload va ku tlela loko va vona matraffic ene matraffic va dya hi vona hi ku munhu loko a chika loko va n'wi yimisa a chika a phutse 50 rand avokweni i ta vuya nga tsariwanga va tlhela va xayela va ku hi mi byerini ku va nge endli nchumu sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mi twini voice note voice note leyi ku ze hi tlangela sweswo swa ku hi mi komberile loko mi tlanga mi ri kandziyisa voice note
tiyisisani ku lama nga ko ku twala n'wina anakeni loko mi ri ku vulavuleni a ma twi a ni tivi kumbe mi va ma ha kota ku yingisela hayi ka se tiyisisani ku vulavula n'wina ivi ku twala n'wina swi ta va swi ri kahle loko wo twa n'wina naswona nkandziyiso wa nga hundzi minete swi ta va swi tshame kahle hi ndlela yaleyo mi kandziyisa ivi hi kota ku ta tlhelo rero ra mhaka ra n'wina hi kota ku ya emahlweni kambe hi ku tumikisa ro mina 0860 0025543 nongona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela? SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hela hi nga kona mixer wa Munghana Lonene FM akomba ndlela nongona ku Afrika wa vulavula hi tirhi la ku bula na xandla xa holobye wa timhaka ta vutleketli Afrika-Dzonga nkulukumba Hlengwa hi lava hi bulaka na vona nhlekani lowu hi lava ta twa ku ri loko hi kha hi nghena ka lembe ka nga nguva leya paseka va lulame ku fika kwihi tani hi ndawulo hi ndlela yoyoleyo. Deputy Minister, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. An absolute pleasure. Good afternoon to you and the listeners. It's been long since I spoke to you, Deputy Minister, but be that you as don't it may. love me anymore. You've got new friends. No, we don't have new friends. We've been trying to get hold of you when you were still at Scopa, but it was difficult. No, I'm here now. No, thank you very good much. Good to hear from you and good to hear from you. Yes. I see. The first, shall I say, the Easter season is upon us. Maybe let's start there. As the department, how ready are you to see to it that we have a peaceful transition during this period? Well, we started our campaign on the long weekend of Human Rights Day on the 20th of March, preceding that weekend, and there is a constant and consistent pooling and sharing of resources, skills and expertise across provinces. We've been having regular MINMEX with us in the provinces, and we are beginning to see the results of that. There is an improvement, but obviously we have a long way to go. The message remains the same. Let us plan our trips on time, leave on time, ensure vehicles are roadworthy. Don't drink and drive, don't drink and walk. Just under 50% of our fatalities currently are pedestrians. Human error and human misbehavior on our roads continue to be the major contributory factor, and so we are going to be ensuring heightened visibility on our roads of patrolling, of roadblocks, and ensuring that we fast-track the implementation of the third shift, which includes policing at night, because we have our statistics indicate that our fatalities are being heightened between the hours of 7 p.m. and 1 a.m. in the morning. And so we are beginning to see that it is issues around drinking and driving, drinking and walking, and the inability, therefore, to ensure a free flow of traffic, where we are actually seeing pedestrians interrupting the traffic. Drivers are unable to see people. So we're also saying, please wear visible clothing, and at night don't cross where you're not supposed to cross. We are ensuring that designated crossing areas are available. We are ensuring that the infrastructure in the long term is being recalibrated to make sure that there's culverts and under road passageways and over crossings, as well as part of the ongoing safety intervention. Why we're doing this is twofold. One, it's an economic question. The economy is losing some 200 billion rand a year to road accidents and fatalities. And secondly is, of course, that we continue to use lives, and the United Nations has given us a target of halving fatalities by 50% in the year 2030. So we have to make progress in that regard, and every life lost is a loss to the economy, it's a loss to families, and it is certainly not the desirable kind of outlook we want to have on our roads. And you spoke about designated crossing areas, and it seems it's a challenge. As recent as yesterday, if I'm not mistaken, the Premier of Gauteng was in another area where also the crossover bridge has been built, but people are not using them. Have you tried to find out as to why would people
not use a designated area for them to cross and still use dangerous paths to do so? Well, it goes to the issue of road user behavior, which is critical. And so when we speak about driver behavior, we are also speaking about road user, what you do as a pedestrian. It's also the basic nuance of look left, look right, and look left again before you cross the road. It's about ensuring that as a road user, you actually cross where you're supposed to be. So what we are saying is that this is a relationship that we need to build. What we do will be the interventions around infrastructure. It will be visible policing. It will be ensuring that all the things that have to be there. But the flip side of the coin is what I do as a driver. It's what I do as a pedestrian. It's what I do on the road. And so we now need to have that kind of intervention of constant and consistent messaging, public education. It's including why we are engaging with the Department of Basic Education of introducing the K53 as part of the LO curriculum to make sure that it becomes part and parcel of the lived daily learning of South Africans. So there's also those long-term interventions. Then when I speak about planning of your trips, it's exactly that. If you are late, you are going to want to cross quickly and not where you're supposed to cross. Again, the other phenomenon, particularly during holiday seasons, which may be the festive season, Easter weekends, long weekends, which have got heightened tourism travel. You've got a lot of content creation, and therefore the heightened use of cell phones behind the steering wheel and by the passengers in the passenger seat are an interruption because people want to create content. That time lapse you have of a loss of concentration has got a material impact in your response time to any other danger which may be around you. So there's a wholesale need for us to have a public education which ensures that we deal with all these issues for the purposes of safety. It's not one set of challenges. And then lastly is that our focus is obviously on KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Limpopo, Free State and Gauteng, because those provinces account for 78% of all our fatalities. And so when we speak about the pooling and sharing of resources, is the deployment of the National Traffic Police. We have agreed on that with the provinces in terms of how we will build, on how we will beef up their capacities. The other issue, after we shall have announced to our listeners that we will be hosting you this afternoon, we were inundated with inquiries pertaining to the issue of driver license card. Do you know anything as to why are people not receiving their driver license cards, Deputy Minister? People are quoting as late as end of January was the last time wherein cards were received at various testing centers. Well, you'll recall that the minister has referred the contract of the new driver license card to court for the purposes of a declaratory order because of the irregularities that were picked up by the Auditor General. So that one will have an impact on driver licenses because we were in the process of procuring a new machine. The current machine that we have is old, it's obsolete and has had numerous challenges and breakdowns which then impact the turnaround time that we have. We are currently in engagement with sister departments which are in the ICT space and are producing other documentation for South Africans for the purposes of identification, and we are wanting to see how we can leverage on all of that to turn things around. We are making the point to encourage that temporary driver licenses are valid on our roads, and we are also, of course, going to ensure that there's a speedy movement with the court processes on our side so that the court can assist us in obtaining that declaratory order so that we can then go out to the market again. What I can assure you of is that this is one matter which is receiving the agent priority attention of the minister. With my support to ensure that we find lasting solutions, and we are exploring the entire ecosystem to see where alternatives can be made available to us so that we can minimize on the inconveniences to the public.
So they are valid. I have one myself here. It's valid for 6 months. What happens after 6 months? I need to go back and renew. Your temporary one. Yes, the temporary one. We would request that you go back and renew it, but at the same time, the production of the cards is going on, but not at the rate and pace at which we should be having them, because, as I'm saying, the current machine is old and obsolete and has its challenges. And of course, we are working on the HR limitations which are in the driver license department as well, insofar as production is concerned, so that we can ensure that we try and have efficiency. It's really, unfortunately, a matter of the machine on one hand is old, on the other hand, we then picked up through the special audit that the Auditor General did, that there were irregularities to the contracting processes for the new machine. And of course, then we can't proceed once that investigation has arrived at a conclusion of that nature. Maybe as a department, maybe you should consider waiving the renewal fee for temporary license. You do it once and then you say, okay, when you go and renew again for the second time, or at least you're waiting for a card, you need not pay the amount. Well, I think this is why I appreciate this platform. That's one idea which we can certainly look at. Well, I'm with the minister today, and when we have, I'll share this with her, and we will have a discussion with our entities and see how we can ease the burden and strain which has been on South Africans. And so we will definitely look at that. Deputy Minister, we really appreciate your time. An absolute pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Sweswo mingisaro mngana lona FM xandla xa holobye lava hi bulana vona nkulukumba nkululeko Nhlengwa. Mi swi languta ne mi ta swi twa leswiya swa ti-temporary license. Swin'wana swa swo ta mi byela loko hi vuyela. Sweswo mingisaro mngana lona FM u komisa swin'wana swa leswi holobye xandla xa holobye va vulavula hi swona timhaka ta leta ta ku ri milawu ya matshamelo na mafambele hi nguva ya Paseka a yi cincangi. Ko va leswi swi fanele ku swi langutiwa tanihi rixaka ku hi languta matikhomelo ya hina hi nguva yaliya ku endlela leswaku hi ta kota ku vona ku xana swiphiqo leswi swi hetelaka swi va koho swa ku va vanhu va hundza misaveni hi minkarhi leyi kumbe va vaviseka hi nguva leyi nako swa durhela ikhonomi ya tiko ku tlula kolomo ya ka R200 mabiliyoni ya tirhandi lembe na lembe leswi swi nge swin'wana swa swiyimo swa durha inkavula ku mbona tiambulense tsutsuma ti hala na yini hinkwaswo swi hetelela swi maphorisa masiku sweswo swi swi durhela ka ikhonomi ya hina se a hi ringeteni ku chayela kahle hi vurhonwana leyi tsakisaka yaliya ya ku hi va rhumini ka holobye kwayiko sweswi ni nga renewa ni n'wi voni ni vone na July i ni rhumele pepa la ra ku komba ku i na mvilopo leswaku ku license i siku ri phutsulula so se fana na Arnold Mthombeni wo famba phutsulula ku wana se phutsulula loko se phutsulula ivi ku ri ku va nge okay ha mi pfumelerile ku chayela hi ndlela yaleyo se i tin'wana ta timhaka leti kumbexana va nge va ta ti hundzisa ka holobye ku hayikho hi nga pfuxeti kambirhi ka nharhu langsese hi mhaka ku a hi xiphiqo xa hina phela loko xi ri xiphiqo xa n'wina 6 months liya hinkwayo loko yo hela mi nga se nyika langsese mi to ni printela phepha rintshwa ni nga tsakanyani na ngoya ku eka chavalala leyi a gireta giyani mi ni printerini bete swa printiwa mahala a tsona tata chavalala kambe swi tani loko ha vulavula sweswo hi la ku amukela dokodela Kingsley Makhwele la ku bula na vona lava hi byelanyana ka ntsongo hi timhaka leti ta nkulukumba Mcebisi Jonas eka hi languta ka timhaka ta ku va va ri envoy na ku envoy na ambassador swi fika swi hambana kwihi nako leswi matimu leswi internet yi nga rivaleku ke yo mhaka hi tshama ka hi bula hi kumbe va ka hina mi nga pfuki ko va ka ni Xitsonga xi swi vule khale na internet yi nga se va kona ma tsundzuka Xitsonga xi ta yini xi ta loko dlaya nyoka nga dlaya nyoka nduluta hi ku ta micele ta swi vona hambi ta swi vona hambi ta yi vona kambe va swi vule khale se na sweswiwa loko wo ni rhukatela ka internet ne hi ta ni nga ri swi rivele ivi siku rin'wana i vuye ku he butpete a ni lava mi ni lasanyana lani ivi ni ya ku eka inthanete ni ku wa yivo wa swi tsundzuka leswi ngeti a wu xaveleli nchumu ka mina kambe siku leri twa ku mahungu ya misava yona yambirhi ta emisekwini bonge n'wamun'wana timaluleki yime ku lunga ya bonge mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe
a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo khalanga mingiseri enhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yambirhi vuhumelerisi emgodini byi le ku nyanyeni. President Cyril Ramaphosa endlela Eastern Cape magqweta ya vahehliwa hinkwavo ya vula leswaku ya lulamile eFree State. Mahungu hi xitalo hi awara yambirhi. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele. Judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona. Yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga. So loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola. Hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kumela swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeke na tinhundzu to yiva. Hi hina lava ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni i swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini. Ma swisisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swa both sides loko na ta nyika van'wana nkarhi. A South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ele ka mgana lona na FM makomandlela tolo ku vi ku va na mahungu lava hi lava ku bula na vona ni va vonile le ka television va kha va swi hlamusela kahle ya SABC va kha va swi hlamusela ku leswiwani swi ndisa leswi ku hambana ka ko hi loko se hi la ku ta ku va vuya va swi vuyisa kaya va swi vulavula hi Xitsonga xa nhlawulo wo sungula Dr. Kingsley Makhwela ku bula na vona la eka hi lava ngute vutivi bya vona loko swi ta ka timhaka leti hi vulavulaka hi tona very nkulukumba khale ka xandla xa holobye bya swa timali nkulukumba Mcebisi Jonas hi lava nga thoriwa hi president ku va a special envoy. Yini special envoy swi hambana ku ina ambassador hi ndlela yaleyo nako i munhu wa kahle ke loko hi languta matimu lama hi sukaka ka wona ka matimu ya ye na ti-lecture ti ta famba ti endla ka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona. Dokotela Nhlekani amukeleli ka Mugana Lona FM. Nhlekani khalanga i khense ngopfu vana n'wina Nhlekani lowu. Byela muhumelerisi masiku hinkwawo loko a ni tisela vanhu hi vulavula na vona moyeni ku ri n'wina ma famba mahlweni hi ku hi teka serious leswi loko mi vulavula mi va mi teke nkarhi wa n'we mi ya tshama ndhawini ya kahle mi kota ku twala kahle ha khensa swinene dokotela. A khense mina khalanga. Inkomo a hi sunguleni la ka timhaka leti ta ku nkulukumba Mcebisi Jonas va thoriwile tanihi hi envoy kuve a Afrika-Dzonga hi hava kumbe kuve a America tanihi Afrika-Dzonga hi hava muambassador. Hi pfunele ku twisisa ku envoy yi va yi kha yi lava yini naswo yi hambana kumbe yi fana ku na ambassador. Khalanga khale loko ha sunguriwa leswa diplomacy a ku ri na ti-category tinharhu ta ti-ambassador and ti-ambassador leti a ti-categoriziwa top a va vitaniwa ti-classes. Top class ya kona a ku ri ambassador ku landela envoy ku landela minister and then envoy a ri na swilo leswi vitaniwaku extraordinaire swi vula ku ri va swi kota ku vulavula swin'wanyana a handle ka swa diplomacy. Loyi minister plenipotentiary a ri na ti-powers ta ku sayina ti-agreement leti nga bohaku mfumo lowu nga n'wi rhuma kona. So ku ya ka nkarhi va vuye va pfumelana ku ri swi hlanganisiwa swilo leswi hinkwaswo swa ambassador envoy na minister. Hi laha khalanga mi kumaku ti-ambassador sweswi ti vitaniwa ambassador extraordinaire and plenipotentiary. So va hlanganise swilo leswi hinkwaswo. Mara ku yeni ka nkarhi ti-envoy a va ri vanhu lava rhumiwaka hi ti-head of state ku ya va yimela aka swilo swo tala ku va ka ti-celebration, ti-national day, ti-birthday a va rhumela special envoy swi ya kona. Ti-special envoy nakona a va ri vanhu lava rhumiwaka ku yisa ti-message tin'wanyani aka ti-heads of state. So i swilo leswi swi vitaniwaku ti-envoy. Ku hlawuriwa ka
nkulukumba Jonas ku ri a va envoy a swi vuli ku ri ku ta va yena a nga ta va ambassador swi vula ku ri u ta fana a ya a yisa swin'wanyani a tlhela vuya kaya hi munhu la tshamaka kona kwalana kasi ambassador i munhu loyi a nga accredited ka tiko lero. se ni le ku languteni dokodela ku matimu ke a ya tirhi nchumu van'wana va le ku tshaheni mbulavulo wa yena wa 2020 va ku masunduka hi 2020 i te yini ku endleka yini? Mina leswi ni swi vonaka ku ri mfumo wa Donald Trump a va swi koti ku n'wi amukela as envoy fanele tanihiloko president a nga hlamusela ku ri nkulukumba Jonas u ta va murhangeri u ta va muyimeri wa yena aka tiko ra Amerika a phinda a yimela tiko ra hina ra la Afrika-Dzonga a Amerika a yimela na mfumo. Now ku ri ku endlekala swilo leswiwani fanele ku va na leswi vitaniwaka ti-credentials i mapapila o introduce munhu ku ri munhu loyiwani i ntiyiso wu yimele president wa hina na mfumo wa Afrika-Dzonga aka tiko ra le Amerika. Leswi ndzi vonaka swona i ku ri tiko ra le Amerika a va nge pfumeli loko hi langutisa leswi nga vulavula hi nkulukumba Jonas i swilo leswi maAmerika va nga ta va na problem ikulukumba ngopfu hi swona. Namuntlha ni vuye ni twa aka radio ku vulavuriwa na nkulukumba la a nga muvulavuleri wa president a vula leswaku ri tanihiloko video leyi nga huma mupresident u le ku consulteni ku vona ku ri u ta swi endlisa ku yini hikuva tanihiloko a hlamusela Vincent swi vula ku ri president a nga yi tivi video leyiwani va sungula ku yi vona. Leswi swi vula ku ri a zanga ku endliwa leswi vitaniwaka vetting ku zama ku langutisa ku ri nkulukumba Jonas la ya kule ku hava swilo leswi nga swi vulavula leswi maAmerika va nga ta va sensitive ka swona tanihiloko se hi swi tiva ku ri hi ve na case ikulukumba ya nkulukumba loyi a ri ambassador wa hina le Rasul so a fanele swilo leswi endliwile ku zama ku chekiwa ku endlakala yini Jonas a nga vulavulanga swilo leswi nga ta va nga ti-problem hikuva leswi Vincent a vulavula hi swona ni vulavuleri wa president swi vula ku ri president u ta fanele a cinca ku veka ku ya mahlweni na ku ri Jonas a n'wi yimela leyi. Mativa yaleyo hi ta vuya ka yona dokodela mi nga fambi mi nga ni byelangi ku swi vula yini hi vurhangeri bya hina loko byi nga endli swilo leswi van'wani va vitanaka tanihi ti-basics swilo swa masungulo ku hikokwalaho ka yini hi ta vuya ka yona kambe a ni la ku landzelela yaliya ya ku video liya kumbexani yi nge vi na xiave ka Trump ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku na va lava nga na voko laha kusuhi dokodela a ni na vona va pfa va n'wi rhuketela a nga se tirha na vona lava rhuketela ku va ri kule tanihi mina na n'wina laha hi nga vulavula tinhlamba leti hi lava ku ti vulavula mara loko se hi ya yimela tiko ra le Afrika-Dzonga Amerika va ta swi tirhisa leswi i swilo leswi fanele vanhu va sungula ku dyondza leswaku ri social media yi va na problem na yo va 10 years later swi ta vuya swilo leswiwani hikuva swilo leswi nga vulavula hi nkulukumba Jonas u swi vulavule I think ntlhanu wa malembe laya nga hundza hi leswi swa vuya ke ene a ti tirhela kahle a miyerile tani a nga vitaniwa sweswi swi ta n'wi vangela problem na khampani leyi rhanaku va ta tivutisa ku ri munhu loyi a hi rhangelaku loyi hi yena munhu wa kahle na kasi swilo leswi a swi miyerile va lo n'wi sukela yena va n'wi landzela ku ri tana u ya hi yimela a fanele vona va langutise kahle ku ri munhu loyiwani ku hava nchumu na hi yona problem leyi nga na yona ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku tiko ra hina na Amerika vuxaka bya kona byi nyakapfarile ivi swi tlhe swi ya fikisa swilo leswiwani swi vula yini leswi hi vurhangeri dokodela loko hi fanele hi va na vurhangeri lebyi byi ngo a hi nga swi vonangi swilo leswa nkoka mativa swi vula ku ri swilo leswiwani khalanga vanhu lava tirhaka a kusuhi na president vanhu lava nga nyiketiwa mitirho leya ku endla swona swilo leswa ti-vetting ku langutisa ku ri ku hava nchumu hi vona vanhu lava va fanele va hlongoriwa ntirhweni hikuva hi vona vanhu lava va endlaka ku ri president a heta a teka ti-decision ta so a phinda a tlhela a cinca ti-decision letiwani swilo leswiwani swi vanga problem yikulukumba aka tiko ra hina hikuva credibility ya hina ya va na problem nduku loko va hlawula munhu un'wanyani vanhu va ta vutisa ku ri yena loyi u hava nchumu na
swi problem so kwa question wa ti-decision ta president a hi swi swa kahle leswi vanhu lava tirhaka na vona hi vona vanhu lava nga really va nga disappointa president wa hina ku zama ku famba va ya cela va kuma ku ri ku endlakala yini hi munhu lowani va ya ka president ku president ku na swilo leswi nga vulavuriwa hi nkulukumba loyi aku hi vona ku ri swi ta va na problem kumbexani president yena u lo va byela ku ri hayi na hambi swi ri njalo ni ta ya mahlweni mara ni kholi ku ri u endle njalo president loko ni yingiserile leswi a swi vulavula hi nkulukumba Vincent Magwinya namuntlha nampundzu se loko ka hi languta ku na vito rin'wana ri nge le ku hoxiweni ra n'wa va ri hoxi mi lo vula ku ama tingheni mi humini ka swisweswo mindlile hi nkarhi walowa se hi ku ni twa ka ku hoxiwa vito ra Tony Leon mi vona ku ri endlelo ra kahle a ni tivi ma tiva ku ni vulavula hi mina swi ro sungula khalanga mina ni endle leswi a ni fanele ni swi endla ni tsutsume mayili ta mina race ya mina ni hetile kwalano but leswaku hoxa mavito i president loyi fanele a decide ku ri i mani a n'wi rhumaka ku ya le a n'wi yimela atikweni ra le America vanhu va ta vulavula swilo swa vona va ta hoxa mavito yo tala mi ta vona loko sweswo ya mahlweni list leyi ta yi karhi yi kula van'wanyana va endla leswo lobixa ku ri na mina mi nga ni rivali ni kona leswaku hoxiwa mavito ya vanhu mara president a fanele a hlawula munhu loyi a tivaka ntirho lowani munhu loyi a tivaka ku ri mfumo wa le America u tirhisa ku yini munhu loyi a tivaka ku ri hi zama ku lunghisa vuxaka bya hina na ma-America fanele ku endlakala yini a hi swilo leswi fanele swi endliwa na White House ntsene i swilo leswi fanele swi endliwa na Capitol Hill i swilo leswi endliwaka na State Department na different states ta le America hikuva ti-state ta le America ti na ti-power to tala ngopfu and vanhu fanele va understand munhu loyi a rhumeriwa kale fanele a understand leswi hi na consulate a LA hi na consulate a Chicago hi na consulate a New York so munhu loyi a ya kale fanele a swi tiva ku ri swi ta tirhisa ku yini va ta endla yini vanhu lava fanele hi cinca ndlela leyi a hi tirha hi yona khale hikuva manje ku na mfumo wuntshwa wa America and hi leyi threat leyi hi vonaka ntomhlami tindhawu to hambanahambana mi hlaye Capitol Hill mi hlaye Washington ni pfuneni ku twisisa ku swi hambana hi yini leswi Capitol Hill i parliament ya le America yi independent ngopfu from our executives that's why na ku va hlawula muambassador loko president a hlawula muambassador ku va na vote ya Senate lava pfumelaka ku ri loyi wa famba ya ambassador loko Senate nga pfumeli munhu loyi a nga yi swi vula ku ri va endla vetting na vona i lawmakers the State Department i foreign ministry ya kona is the point of entry ya any diplomatic function the White House yi fana na mahlambandlopfu ya hina la or yi fana na mahlambandlopfu ya hina la i la ku nga na seat ya president kona se hi ya kwihi kusuka la ku fana ku endleka yini na mitwa ku fana ku laveka munhu wa loyi a tivaka kahle mhaka ya le America van'wana va kha va ku hikokwalaho ka yini munhu wo fana na khale ka holobye na le diphando va nga ri ku vulavuriweni ku va nga va vona va nga kotaka ku ya hi yimela na swin'wana tanihi tiko hi fanele hi sungula kwila dokotela khalanga mina leswi swi vonisaka swona i ku va nkulukumba lowa hina president fanele a zama ku ri a endla embassy ya hina Washington yi va na vanhu vo tala ngopfu hikuva Washington i mission nkulukumba ngopfu yi va na mali ku pfumela ku famba kusuka a New York ku ya a LA total different time 6 hours different so mfana na ku ri mtshama aka continent loko mi ra America so ku na ntirho wo tala ngopfu fanele i va well resourced yi kota ku endla ntirho wa yona but fanele ku va na change ya direction but define na ku ri ti mission ta hina hinkwato leti nga kona America fanele ti focus ka yini and ku va na ti-deliverables leti nga va kona leswi va nga ta pfumela ku ri va ta swi endla hi kota ku evaluate ku swilo leswi swa endliwa xana na hi yona mhaka leyi fanele endliwa munhu ku ri ku ta ya mani khalanga fanele ku va ku tirhiwe ku ri munhu loyi a ya kule wa endla yini ku langutisiwa ku ri hi leswi leswi fanele swi endlakala hi lava munhu loyi a swi kotaka ku endla swilo leswiwani hina la Afrika-Dzonga hi na tendency ya ku ri hi rhumela munhu khala nga fambani mi yale loko mi ri leyi mi byela ku ri fanele ku endlakala yini mi kuma ku ri swin'wanyana leswiwani swi above pay grade ya n'wina a mi swi koti ku swi endla
Dokotela a hetseleni loko hi ka hetsela hi kutani dokotela hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xoho loko ku sunguriwa timhaka ta hoyihoyi leyi nga koho xikarhi ka Afrika-Dzonga na Amerika ku tivisiwe ku ta va na vurhumiwa lebyi nga ta famba na matiko ku katsa na ko Amerika byi ya kota ku hlamusela ti-policies ta hina kahle na hina hinkwaswo leswi swi swa hina onge ti switsan'wa leswi hi nga dyondza swo xikolweni hi vatsari va lava nga tsala tibuku khale va BKM Mtombeni va CTD Marivate sweswo va ku xinamu xi dlele hinkwaswo swa nonoka swa hina. Khalanga ma tiva leswaku rhumela ti-envoy ntirho lowu wu nga ta endlakala ngopfu fanele wu endliwa hi ti-ambassador hikuva a hi envoy va ta ya namuntlha va tirha va nghena vhiki va huma va vuya kaya. Embassy fanele yi tirha masiku hinkwawo ku lunghisa swilo na ku aka vuxaka and a hi project leyi nga ta endlakala over 24 hours or overnight or over a month i swilo leswi nga ta teka malembe ku tirha ka swona. That's why finally build a institutional capacity ku endla ntirho lowani i laha hi nga kota ku kuma ti-results kona. Se swi vula ku lexi a xi fanele xi rhanga mahlweni a ku ri ku replace Ibrahim Rasool leswi ndzi vonaka hi swona mina fanele ku akiwa a good institutional capacity ya mission. Mativa Khalanga ku na leswaku ri na hambi mo rhumela munhu ku ri a endla ntirho loko ku ri you have clearly defined swilo leswi fanele swi endlakala munhu loyi a nga koti ku huma ndleleni wa endla swilo leswi swi nga definiwa ku sungula. And that's building institutional capacity. And institutional capacity a hi swi swa namuntlha na mundzuku ntsena i swilo leswi swi fanele swi endlakala masiku hinkwawo. Hi leswi fanele hi swi dyondza ku ri vanhu va tata va famba va huma va nghena but loko hi build institutional capacity ta kota ku gayira vanhu va ta kota ku endla swilo leswi hinkwerhu hi swi expectaku hi nga vaakatiko la Afrika-Dzonga. Se vatsundzuxi va president eka mhaka leyi ya Mcebisi Jonas hi ku ya hi Dokotela Makhuvele a va tshiki ntirho. Fanele ku hleketiwa ngopfu vona a hi ro sungula va disappointa president ku ve na swilo swo tsala hi leswa le masitsundzuka leswa le Rwanda ku ri army ya le Rwanda i militia and so on i swilo leswi nga vanga problem yikulukumba ngopfu. So president na vona fanele va hleketa ku ri vanhu lava nga around vona fanele vanhu lava nga na good institutional capacity ku pfuna ku rana mfumo ku rana mfumo i xikulukumba ngopfu Khalanga swi fani na ku ri mina ni ta langutisana na yindlu ya mina. Mfumo i xikulukumba ngopfu nkarhi wun'wani swa karata swi lava vanhu va hlaya swi lava vanhu va tshama va langutisa va consulta va vulavula na vanhu kahle va twisisa ku fanele ku endlakala yini. It's a huge task ngopfungopfu ka era leyi ya social media leyi. Era ya social media yi one ngopfu Khalanga yi tisa ti-benefit ma vona video leyiwani ya nkumba Jonas ni rhumela na vanhu van'wanyana va nga America ku ri Makhuvela ka swilo loyini n'wina na vonani la un'wanyana u vulavula swilo swa ku ri hi ta mi defenda njhani la. Ya na mi twile dokotela khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomo Kingsley Khalanga. Dokotela Kingsley Makhuvele lava hi bula na vona eka nhlekani lowu timhaka ti tele wena u ri yini very swi nga endleka nkulukumba Mcebisi Jonas va cinciwa mara himpela a hi languteni leyo vanhu lava nga le ku pfuneni president va va kha va swi languta hi tihlorisi leswi loko ku ve va endla xihoxo xa muxaka lowu va ku phaphala wa ku yo a hi nga swi tivi ka hina la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ela nga kona mintsiro ngena lona FM inongo timineta seba awara kahle ka sinkombo timineta inga seba awara ya khumemone ka ngena lona FM komba ndlela hi kuti ku committee timhaka sale timineta ta nkombo leti ngopfu ka ilandela na timhaka leti ta ku vulavuriwa ku hi Dokotela Makhuvele. Tani va mama loko munhu a teka xiboho ivi va ku ya leswi wona mi nga swi vonangi leswaku amukeleni loyi nhlekani ehlekani botete na vayingiseri mpfukina mpfukile mjane mawani wo famba na khavhara jikajika na khavhara kun'wana na kun'wana. Mativa vanhu lava hi tikisele hi mpfhuka ni nga pfuxeta layisense ya mina yi nge se expire January na sweswi na ha khomi miwenga ende hina hi tolovele smart smart card. Na ku vulavula hi leyi ya ti-envoy mara ni nge se fika ka yona yi nga buliwa hi Dr. Makhuvele. Munhu a nga ni kombisa ku hina namuntlha a hi
hleketi ku mi ta vitana premier party va ta tamula hi mhaka leswiya swa statement lexiya xa le Giyani TUT. So ene ntiyisi va vitanini va vuye va khomeleteka ya namuntlha a ni twangi nchumu kusuka ka mbulavuleri wa vona a hi twanane tolo ivi a ku hi hundzisela namuntlha ivi namuntlha ni nga twi nchumu kumbexana a lave ku na hina hi n'wi vutisa a ni tivi. Mindoko a hi sunguleni hi yona hi nga buli yin'wana because serious ni vona hi nga ku ta va na mbilu loko vo ka va nga ti va ta basisa vanhu va kwatini ni kwala ni le livini se njikajika ni yini ya vona nhova leyi nga le a ka darata yale ya kwala se a va ti hi ta kota ku yingisela hambi hi nga koti ku nghena hina hi ku se namuntlha ntoni vulavuleni kambe van'wani va ta vulavula hi va tisela a va ti va nga ti va ta doje ku leswi va nga swi vulavula swi kwatisi vanhu swinene. Se ka leya ya envoy swo ni hleketisa yin'wana yi nga tshama yi rhumiwa ya kusukela ka Gaza hi 1891 yi ya a Britain. So swilo swa ku fana leswiya swi vitaniwa ku ti-ambassadors ko va va rhumiwa lava va rhumiwaka va ya hlamusela swin'wana ka munhu lowu mi twa ku nga ku u na power ngopfu ka n'wina mi lava ku ya basisa swin'wana mi vilela ku tona. So vanhu va nga twi nga ku Jonas u ya pfala Rasool. So President Ramaphosa swi vula ku ve le ku xaveleleni America ku ve hina hi nga ha lavi ku xaveleliwa America a gowa a ha yi lavi na leswiya swa ku hi tirhisa US dollar ku cincanisa a ha swi lavi swi nga ha swa ku tirha UN kumbe randi kumbe swin'wana nyana. So a ni ta ku ina ku na ti-video leti to ka ti nga basangiku hi ku ya hi van'wani leti nga endlaku ku a nga tekeli enhlokweni mara a hi langutiseni ku u ya for permanent kumbe u ya for specific reasons na. Loko ku ri o rhumiwa ku a ya hlamusela swin'wana kumbe ku xavelela a tshikiwi a famba a tlhe a vuya. Mi nga ala ntsena loko ku ri u fane ku ya va yena muambasada mara sweswi mina ni twa kambe loko munhu a ya ku xaveleleni ku ve i ku rhuketerile i ya fika a swi sungula kwihi? A ni hina hi lava ku swi nga basi phela na vuxaka bya America a byi lavi kahle se is the right person va n'wi tlherisa loko va n'wi tlherisa hina ivi hi tirhisa na China na Russia na BRICS block na laman'wana matiko ma sapota ku BRICS. Na metweni mawa so enkom 0860002543 yima hi swi vula ku a hi vulavuri na tatana Moaba ku hi ta va vitana Premier tolo ivi ku va na swin'wana swi nghenelela ivi va ku kumbexana hi languta namuntlha se ha va landangi tatana Moaba kumbexana va hi yimerini na vona a ntivi kambe hi ta tlhe va sala hi va vutisa namuntlha ku leswiya a hi hleketa ku mi ta ma ha tangi se mi ri endlisa ku yini a hi amukeleni loyi mingiseri nhleka papa hayi nhlekanisiwile na vancheri va Afrika va vulavula Botpet issue ya nkulukumba Jonas ka vula munhu loyi ethically and morally a ri munhu a ta va a ri a fita kahle eka purpose leyi nkulukumba president wa hina a n'wi rhumela yona. So lexi xi fika ku xi kanganyisa swi kele ntoni swi fika ku swi pfukuriwa ku i khale swi ri kona leswi ngo pfukuriwa swi ta vulavula against disappointment ya yena. So mi vutisi xivutiso xa nkoka swinene ku swi ta kanjhani ku i teka xiboho xo i appointa novela ka xiyimo xa so konje kambe vetting yi va yi kumeka yi nga endlekanga or i nga langutisanga a hansi ka novela ku na yini leswi nga ta fika swi tsakisa lava i va rhumaka vona kumbe swi fika va fika va ku no ku yingisela nge ku yingiseli wena i se va lwa marito ya so. Leswi swi komba kahle hi leswi South Africa hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi nga ka xona hi kwala ka mhaka ya vurhangeri le ka swinene ka leadership ka tindhawu ka area to tala the only area leyi nga ri ya drama ku va yi kumeka yi tirha i SARS. Hala kun'wana la van'wani va appointiwa va ri na ti-case to karhi ta
ta GBV teti lwako na tona swi ya kumeka later van'wani hi leswo swin'wana na swin'wana ku ri ko va drumeka remix basana. So lexi tisaka South Africa xi fikisaka la it's lack of leadership yi la ta tshama le henhla ivi ku va na vacuum a xikarhi a va la ta tiva ku la xikarhi ku le ku humeleleni ka yini ku lexi nga ta hlanganisa vona na vaakatiko le nkoveni. Sweswi ya vulavula hi mhaka ya ka Easter holiday. The only time mi nga ta vona va kha va kayakaya va juluka laha vele ku ta va kha va juluka at the end of it va ta hi nyiketa tinhlayo ta ku lovi vanhu vangani as if i celebration ya ku loko va ku lovi vanhu hi leswi va ta fika va ta hi byela swona ku ri ku all along a ku le ku endleni ka nchumu ku arresta ti-factors leti khosaku tinghozi emapatwini including even the law enforcement personnel behavior ya vona la ndleleni. Hayi ka ko tika makwavo ka tika la Afrika-Dzonga ku na swo tala nga ra swi le ku hlanganeni. Swilo swi le ku fambeni tiko ro saseka ri le ku loveni amatihlweni ya hina hi mhaka yini hi mhaka ku ni appointa comrade ya mina irrespective ya ku comrade lowu ni n'wi appointaku i competitive wa qualifier or a nga qualify for the fact that socially mina na yena hi hlangana kahle hayi na ngifaka la ku ta va na benefits leti nga ta kumeka leti ti nga ta tsakisa mina hayi tiko. Nemetwe ni khensi. Amen. Enkomo. Nokona ku lo humelerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula nokona ku dzumba na mina wa landela rito ra Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani kamanda ka mahungu misava na bongi n'wam'wanati Maluleke Mankos nhlekani. Mbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela